kureta ndawa ingi nkuruki milioni 68 kana 68 iria nacho ndawa ici kethwa chigita machibitari jetu jare jetwa dispensary na health center na machibitari jau machibitari 213 na ndawa ici turenda ikinyira mwananchi wonde nare ore bwete sibitari uria wajitwe na gukethira kwina ndawa tutethira kuma narwa gweta mbere tukethira twikirete ndawa sibitari budget chetu ni kurungamira ndawa na tuka make sure ndawa ibite thairo ikigituka undu atongere baba baritete mukana kiria bitha bogima bwa mwiri igururia makareka ja kwendia ndawa kagita cia kinya kiri macibitari bakiuga thirikari ya kaunti ya Meru ni ambirite mutaratara jo kuthingatira ndawa iji gukurukira mitandao. Tafadhali itwithirwe twi accountable kana tukaria ndawa iji kena ndawa iji ciumba gutethia muntura wenturene mwajora wenturene tutikwenda kuigwa cases cia ndawa ikiura kana cases cia ndawa itikumba gukinyira mwananchi akiariti bangu gibathirikari tafadhali ndawa iji ciaje cia kinya sibitari ikauma sibitari itinengero kiantu bara babwirete kwithwa bakinenkairo ndawa iji thirikari yetu ni kuthithia digitization kana ni kuthithia mutandao jwa ndawa thairia mwaje ta sibitari aketherwa record ciawe igikawa ndene mutandao itwekete infrastructure ya kungana ke sibitari chetu chionde 229 chionde ikenda mwaje ta sibitari ke point ya service yonde akethra ena record yewe ni aranda gitare mugambe ugite thirikari ya kaunti ya Meru ni iritanirite kiri kwagirithia ugima bwa mwiri kiri mwingi kigina kia ndawa ikiongereka gukinyira milioni 600 kiri mwaka juju wa thirikari mwaka juju wake itumbite kwithirwa tugikaira nkurukia milioni 600 cara ja kethoro ja kugura ndawa na giki kyo kiumia kia biri kira tombe ikuthwana ndi tuko distribute ndawa ibukumea mwaka juju wa thira financial hii tombete kunenganira ndawa cia nkurukia milioni 623 na ndi turokereria budget yu mwaka milioni 600 kira tukwenda kuga ndawa iji igagukinyira mwaka nturene ariori mwaka dispensary yu nturene kira nkwenda kuria wananchi ni ati gukeje kuthwa ugwe nombi ukiuga hospitali itina ndawa tafadhali ndi dispensary yaku kwambiria ruju jonto ndawa iji kethwa chigo gukinyira kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Kathose mwenye mutugi wa Kiambi na ntubari botu na njira inkinyaniro na tuta na mbere ntuko ya rwari kamiti ya ugima bwa mwiri kaunti ya Tharaka Nithi babwithite musemani wa odine ya mukothimani kenda kusuira ntaira wa gibonda wa kirima sibitari kaunti ne wakiaria njero ingara nadhani MC wa Igamba Ng'ombe na gwetene kubatire kwethira kuri na mutaratara yo kutira kuri na ndawa kirima sibitari nkuluki na amenerete gavana Muthomi Njuki na wakinyani mukaririte kiri kamiti ya mantu ya konogi mabamwiro na ntu bwa sibitari cia kaunti yawe wacia ndawa malikutu wantu twandagera waiguna noire nasio tugo ya munde kamete ya gemanto maguma ba mwere ne rodete kigamano ya kuruta maoni kana public participation dene wandi mukodima kone manto mama bango wa mwanka wangire chere 45 manto ni maguma ba mwere mochamani jo banganetu ni kamete ya manto maguma ba mwere kaunti ya Tharaka Nithi jare njaro ingare MC wandi Igamba Ng'ombe oboga kamete no biro ino ne kuregulate masibitari makamberia kwithirwa mena committee mbejiri kuonekana igatumikaga sibitari-ini na itwachokia twaria raisi bado sibitari nyingi ri kwa customer no tugutie ndawa koguo na mutariite no kwandikirwo ikazibure ende biru ine ya kuruka onekana ya gutumira boya thirikari no eriku igatumira thirikari ira cingi kaya itetherie masibitari metu antu batiye kuthi kuntu kuraya ugethera mutumite ke muruki mathiete sibitari marimanti na irahari kwina sibitari ke murukima kite na ndawa ukathiu kethera sibitari ya Karwamba sibitari ira itina ndawa na ntubaba diete sibitari inu na ntubata tubana ukethagira mweri ukuthira na bayaterete tubana lakini ibura gutena ndawa biru eno no etetherie ndawa inu kathungira masibitari ugatuike ndi kira mali
ukethwa kwina ndawa na boroki kwina ndawa no umbesa ikethwa ikioneka cia thirikari nontu level 4 level 2 and 3 antu batie tukuliba ndawa ithirikari agitukubalibira thurusha mbiru ino ire sheria antu bakamenya kuthingateria wana MCS bakabeta kuthingateria na nontu sheria tikethenda kairo muntu umwe wana assuming akara ya kuruta wira bubu batie this time thirikari ire kaya karumbu ya mbiru ino igatetheria tubatara kanthi county kwithirwa bakiona ndawa masibitari na agumici na araba umite kunde aga kerengara nalikithete kuri na batakira sibitari tharakanithi kwithirwa iri na ndawa nontu ngavana wa county no Onesmus Muthomi Njuki athiritwo ari mukaririgite wa ũgima wa mwĩrĩ. It is very unfortunate nontu tharakanithi county thaino gutie sibitari thaina ndawa na chuka general na marimantu na magutuni na kibinga ana kibunga gutie bantu gwitha kwina ndawa nontu nio thirikari tharakanithi county itakiatigaririo ũgima wa mwĩrĩ na kwagithoni muno na ikuigua kwina thirane muntu ngavana wetwara twire ari chairman wa health lakini buti thina nontu ni ignorance no akaya arekeru chionde kira gikarika gutie ndawa chitha wa cibitari na ikio kitumi kuona ngavana Njuki kenda kuigira mandaktari kibanga tagwenda wirano tagwenda kwa guntu baira ndawa na nurongo gutie ndawa chitha wa cibitari in fact department ya health ni guntu kuma gutiganiritwe muno mandaktari mama gupromotwa ki baba ketha mtu promotwa ura mukuru akatigwa ungia ka promotwa ki njeru wetu kuga nkaromba na tukiaragiria biru eno wana enkurukanete enkuruku nwenga banoriku natie kutawira kiwe natikire mandaktari wira wao barute wira wao kuga kila mtu naruta wira ro batie daktari ruta wira wao antu bonte barute wira ngabana ruta wira wake kuga ketha tugutethania utienda wachira wa cibitari geng'ara akiuga mbere na kaya gukuru kegatethia nene kaunti ya Tharaka-Nithi na tithaino gake kinya mĩange kaya nontu biru eno muntu atare ogo kana atare o mere sheria witha wire ogo wandira muntu akwendia njobi kinyume na menyaga no kiwa timo gwate no agwate nontu kwina sheria kogu mbiru ene kethe rugamirite mantu mega muno neno nkenda kuthingatira ndi sinete kethe na raisi kumenya atiri mbeca cia cibitari fulani akuria kunenkanirwo iki na cia nenkanirwo igie kutawira nontu bwaki nontu inu ithagirwo iketherwo iri oversight iketherwo kumiki oversight mwena ni well very easy nontu mbeca ikethera na gwa cibitari ne agatumira mbeca ira at the source o mbeca bakethwa bakurugura account yao mbeca ira cio ndikwithira niwara ni ira bagatumirwa na irikari bwisha cio ndikethagwo ira account ni ya cibitari ira management ni akathie karuta igakarande kwanza ikabanga expenditure paka mimbi ba kathi kugura kenda batumikira cibitari kuringa we bati koguo ni iketherwo kumana kuri county government directory nontu kethwa kwina committee wanoke gwi in charge wa committee no cio thake wari CEO atigwe na power nontu ina masignatories na ntubangi baba kethwa bakirani cibitari koguo cibitari nyamwira biru eno igatetheria na bunge bonde 10 kuma a kaunti ya Meru bakaire barisi wa bunge kiatiganya East ni bawite Meru ititaroterero riani na thirikari endo baita na mbere kwa tambaro thirikari ya Rais William Ruto na munini we Profesa Kithure Kindiki kulokene bawite ya Meru bakathia tarugura siasa seroterero riani na thirikari endo bole lingwira thirikari iritete mwandiko wetu wa Anteto Adams Muturia wa Thirinja no ina ripoti ni abunge bonthe 10 kuma kaunti ya Meru barabara watuikani ni mubunge weshiwa mbuika chiganisi mpurwa buri kirimo cha maneno atongore mwanya kumaonde kiguchwa abunge baba kiari baonekani che kuringira Rais William Samoei Ruto ndebena Kithure Kindiki arabarombe cha kariba wita na mbere kumba kwithira bakota thirika William Samoei Ruto mbaru ibibiaye timu Meru thirikari ni waka barabara kuote ate mokareo thirikari ni kuiga skuru uteta perejego yotuku thirikari ni waka KMTC ni kwa ya nitobiki bionde ni wika stima ni kuida ibibiaye timu Meru kenda tu haikuwa wata babu bana kadiata maango bamwe CHPs ndo bakunga yewi flagship mwe na mheshimiwa William Samoei Ruto kama wale CHPs kare na ngo kwenda kanyamogi mukoni kanyamogo kalima na kebirikare ko na bantu tuliuga bambo tugeka nambere kubwarike muntu wangu genjaga ira CHPs babita bora chakale na aliko mianga ile harabo nyeyetu harabo ila
lakini wale kitu kingine ni mwaka mmoja mwaka mwake para wale kunate ni kutidwa emulika ni adile dai la kwenda basis yeto hapo ilwa yao tuna asas sio kama mikidoli ilwa yao tuna huduma center ilwa kama mikidoli ilwa yao tuna house kunate na hapo mikidoli hayo na kamera wako ilwa yao tuna KFC University ewa mbele ya Kariamungana mwangeni wa kilomuti ilwa yao tuna pesa ya kaida ila profesa Baraka Kojo no ya kaida ilwa yao tuna market ya 3.320 million ilwa yao tuna market ya mulika ya kuno kiwe ya 8 million ilwa yao market ya kumati ni akuno kiwe kama nenda Nguruki atongore baba wecha pasiti kiri kithura kindi kiomba kwithira gichuno gitike weke munini wa raisi kiri kithura ntutite baite bageta na mbere kumba kwithira bemukaria na Meru community sio ya mtu mmoja na sisi hatutaki karata tunajua ya kwamba Mheshimiwa William Ruto alituangalia ndizo moja akasema kwamba Meru haina kupata uongozi akampatia kidole kidiki kama naibu rais. Ndipo sisi tunasema kwamba tuko na imani na serikali ya Mheshimiwa William Samoei kwa narua nguvu titi yae nguvu abakochi ya utoni bwako barabara chirani cha utoni bwako interview byo byantu betu yuma dirikari kana byuma kiru pinzani ni dirikari ne kana upinzani ibu wete kiamporo wa bodi Mheshimiwa Bena William Ruto na kidore kende kina babu ibu wete dirikari ibu wete dirikari oli ni ndio ina rumeni dirikari kwa ora uke jambo mtoto ingi cha kama mpura bumenyaga kwenda kubolita dirikari na ko ba to amero ko mama wetu kwa mwana hii kwa direka ya machua ina we can do our things on our own Bwana Yesu asifiwe na ndipo kwa nya president ya kwa tuna amero tunenga deputy president prime assistant wawe na ututambua na kama hapo ibao na tutambua kitabu tutambue tumebao tumelaitwa kiongo tutemo kubariki kinyati to kura kumbile na ita Mount Kenya East Koroma pesa pota na Mount Kenya East yone nge mpolo bukotike ndia ni mtu hicho kubia obo mtu mwenye kubia dawe grajoje nongeza maendeleo lakini misiti yake kwa wote atiboka tu toma budongo wa scratch mbage scratch jua William Ruto mtoto wa Mungu na tutarajia kinga tumotoa na babu wote kuone bono ki mtu kutierwa babu wote kuratwa tuta Professor Kitoro Kindiki ni wetu na tubanduki na we are not negotiating sasa na bwata kanya geto kuthikira twatu tuthikira pejere aja mekidori bena rungu na meshinka paura wetu lakini neba kwenda kule chetu Uthia bura bunge ba ibonekanite kuringira ndebe kya makano peo ba kiromba rombite mwanya kumba kwitha yukume kya meneke na tega magabo ga makano peo ikya mageto ikero ngere ga magabo kama hapo kama ngira musingira rai ikira national party Noto baik tu nak klik nama lama. Ogiana, nama Mombasa. Kau jangan bayar tu lagi nasional party. Bukan orang yang macam mana apa itu. Nah itu pada kawan election itu itu kalau itu kosong. Tu ada kisah kamera itu kinabung ke bawah nama Meru, nak kenyuih ni. Orang apa dia? Nah, tu jadi waktu itu kui total lupa. Toko na bunge kumi. Toko da vina sirotilisa kuna miliki ya bunge bangi. Kiama vipi ya ngopeo. Kiama kiae. Bagwe ndio na yabu na kamusero kidogo. Shetani ashindwe. Party leaders bagetwa Kenya mzima.
Mheshimiwa Mburu aroka ukire ari Patrinda na Patrinda sibaka imono kandi Patrinda muje bangana to Mburu ole aruje na ndio kireni kiamba kikinya no tutwage kirenya mimi mbele naona ikiwa sawa sawa. Harambe no bado mkono harambe no umtume na mundo no tena ndio ndege no nyango wa poli no nyango wa kana no kiripotera Miro TV kumatia nembe chanda mzimuturia wa Virenja. Bwa Adams na sasa sia tu tam kuatambaro Rais William Ruto na munino wake tudekindekea mwana komeneria lutereroriani na thirikari ni wete mwanki nteresia kanuni Gembe South itongoreto ni mubunge wesio mbunge kiujo ni Paul Mwirigi hamona mubunge Mporaburi na Kinyamu kaririti wa mbunge Hurane Mugambi irindikire. Wewe mpakure ku ulingana na kwera mbele kuriterete lakini hapo ndangwe uningwa hapo ndangwe uningwa project hiyo ndala project ya billions of money billions zero kumongeza la iluma kumake President William Ruto ni musemanio thithikite nterese kanuni Gembe South yura yutongoretu ni mubunge wa Nterino John Paul Mwirigi awetwe ni Mporaburi Mugambi ndekere amwe na atongoria bangi Kathumba musemanio masibo amwe na nini ba masibo na ende siasa cia two term sionekana kuwata mwanki William Ruto naye we two term ende akaya wa two term penda kidole kindiki na wero no kidole kindiki ni long term ikugathigeta mwewe enjere Ruto 2032 tumuringire kula ila icio Kenya ndina Huduma Center yajirirwa au mwarijwana ndithirite ngui ndina modern market ya Thero iraura turakire na milioni 50 na igiri twina sub county ya Kachi ile yao milioni 50 bwana Yesu asifiwe uthia na iraura boya na uende kuirwa ore ni kuota kenda boya hapo miona ndene mawa twina another sub county ni kuota ya milioni 43 na president na tunekerete mbeja milioni 30 siapo kwithikiriria rora twanjiririe bwana Yesu asifiwe kile tu sub county zero bondaeta that sub county twanekerwe ni mheshimiwa profesa Kithure Kindiki kwa mimi niko na imani serikali ya William Samoei Ruto wakiwa na Kithure Kindiki kwa sababu ile kazi ambayo wamefanya katika Gembe South wameungana na mheshimiwa Gembe South wamefanya pamoja. Tushike mkono yule ambaye anaona anatushika sisi. Yeye nani? Ni William Samoei. Tutashika William Samoei Ruto 2027 ndio mambo yetu pange vizuri. Profesa Kithure Kindiki awe rais 2032. Oriuba kiari nibonekete muno kumeneria ruterero riani na thirikari wabo bateta yari kuthiatira ruterero na ende niboya bawate mutongoria wa Nthiguru Rais Ruto mbaru amwe na munini oke Kithure Kindiki na ajo ngwina story bukoewa chuchuchu otuku ati bukerwa thirikari ejete yabutije kenjari ati bwe kitikienu ni namba 7 yani kwa namba 7 kile upinzani no John Paul Mwirigi kile thirikari William Ruto tuwe namba 2 no to namba 1 William Ruto namba 2 i Profesa Kithure kaiba kuburenda na ara tuwe namba 7 kile upinzani kaina tuwe namba 2 kile thirikari so baraba kuitekelea thirikari William Ruto ni 2 term tuone kwa mkono tuone kwa mkono tuone kwa mkono tuone kwa mkono bantu bantu bagea nao babonelie burora President William Ruto atekubwa no tumuntu rati na majukumu no tebio awetwa bwana Yesu asifiwe muntu tebia wetwa otebwa atekwera ele babu atekegwe meta kwa munyoro watekegwe meta kwa munyoro kia weta kwa munyoro ni mumba kwa ngireta kuma nao watekegwe meta nao bwana Yesu asifiwe no tukikudora wananchi bako bako lembi kule na daima bora mtongole wote mburano ndo bakireview umudurano ndo mapi wa maendeleo kuuza chama yako hapa ni kama kuuza nguruwe Saudi Arabia. Na umweleze kia kwamba huyo mtu ambaye umempatia chama katika Meru umempa chama William Ruto alimpa chama akiwa na Masano akapa kwa CS wangu kacha number 1 zawadi tuliopewa
Ni dawa ya kuharibu mboga, dawa ya kuharibu miraa. Ndio kanza imekuwa mingi katika area yetu kwa sababu yake. Akapewa fertilizer, akapewa mawe, ana fertilizer na evidence iko. Sisi wa mtu tupelekazani na tupembelezi, kuna mteremko, tupembelezi kipanda na hiyo umerua kuwa ainokuwa na hilo mbele kama matuta hadi nini tokaleta mtu bwana siantu. Huyu mwili angekuwa na mtu wa tumbo, huyu mwili angekuwa na mtu wa tumbo, angalaje headquarters pale, angekuwa tumbo yake, ni kweli. Lakini kwa sababu sio mtu wa tumbo, nimekuja hapa odonge anenkero hapana, bali mbele jodo aleka jodo bodo bana mpuna kalia mwazi wa mwana alio na kwa mwenye manager message ya kwamba Karon onte bomba kiande wende na ndio mtu aliapote ndenga dala za mkoro ndenga umelente ndenga dala hapa ndenga kadema naambia Gachagua wewe ni mono, mimi hadi sasa nyingine tatu nimefungwa na nyayo, nimetazwa na nyayo, hakuna kitu sijapata. Kwa hivyo mimi kuna historia. Wao walipata kiti ya MP miaka mitano. Mungu akabariki wewe ukapata naibu wa rais, ukashindwa kuchunga, ukajiona kama umefika au kufika mahali. Ukitaka mambo mazuri ndio tukuelezee, lakini mambo matusi rais kila wakati Kachongo, kila wakati mwizi, kila nini. Nani mwizi kushinda wewe ambaye umerithi mali ya ndugu yako? Nani mwizi, nani mkora kama wewe? Historia ya bibi Matiba, tuko na history ile nilifanyia. Tuko na history ya Mondo vile nilifanyia kwa ndio. Ronde na chama cha Arusha Saudi Gembe Saudi, shetani ashindwe. Hakuna pale mnaenda. Semeni Ronde ashindwe. Nitwe ino na muthia kiria bunge ba mbambela mwego aria mbela kwa mwego akinya mutindi tokalinga mpe mutindi onunga tokwandika kora kwa manukato boni sisi wa mezo tumeamuka, sisi wa mezo tumeamuka, mumeamuka Wamelo wameamuka wakati ndio huu. Hata kama ni kiapo tukula kiapo. Sisi Wamelo tuna demand haki yetu, we are demanding our right. Hii watu yetu hapa mlima pande ile nyingine tulisupport Jomo Kenyatta, tukasupport Kibaki, tukasupport Uhuru. Sasa wakati tumeambiwa yetu iko karibu, ndio sasa wanatuambia twende Kisii. Huyo mwingine amekuja, Ruto must go, ndio watu distract, watu tuwe kwa barabara. Ronde na chama cha Arusha Saudi Gembe Saudi, shetani ashindwe. Hakuna pale mnaenda. Semeni Ronde ashindwe. Kiripoti Meru TV kuma kanuni Gembe South beta Mukiri Onkonja. Na mbunge wa Mwekuru wa kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia twarina aliongere mutuma Kirimene Simbio nteresi anjotene wandini ya Ruiri rware rais mbunge Kiabore aragunire amemba na mbesa cia kwambiria murandi jorithi bwangu kuni kenda bakomba kuciokeria bakiaria ni basokete nkatho cia mwanya na kuwa baeta na mbere kumwata mbarunkuluki kirindungo Kailemia na atetherie kana na yanile scholarship kiri muritwa utusio nteru mwandi kwetu wantoto wa mwende wa laiboni nowe nasio. Hizi ni t-shirt ya mheshimiwa na watu wakati mtuwekia mumemba wa Kirimene Simbio.
Hii ni mpena kemi kiri mbunge wa Mwakuru kaunti Meru Elizabeth Karambuka Ilemia arako liongerete gikundi kia mutuma kiri mene CBO na nikendo abatethia na kigina kira kia abatethia kwambiriria mirandi ya witi na mbere ya ikundi ki cheki ene ngiri 150,000 woni kwangaratania muno Kimiru Gichoiri yani rajoroketwe nkira wa inkuga ngiri 100 ndenda igana na ndenda kuga ngiri 100 kwaura ndere ngiri 150 na jote yumwisho. Thank you so much. Bakiaria memba ba gikundi ki bari wakailemene wa mutongeria wa mbere ukinye kundi kino batethia untu bakua baeta na mbere mu watambaru bona na kinya kukaura kana kukara Kirimene CBO narua ndina okujibwa Kairone Wirigiro CBO ndina okujibwa Kendi Kabutu K CBO ndina okujibwa Mugae people with disability na ndina okujibwa Kamutune Muchiongai iria mweshimiwa ombete gutethia mantu neja na itu kuigwa ga nuntu mbecha iu ugachitara cionthe ndene rwiriro rera mwankira thai ugejotara mbecha iu kuma riria mweshimiwa atonyere pawene ni sawa kuma riria mweshimiwa atonyere pawene na mwanka u akinyite no mbete kumabelize ngurukie shilingi milioni 1 ndene rwiriro rera uria kuija kiri babwe nkenderea kuga tukwireka bukagita atia utera nkatho cia twigwita tumwire ibwega tamwe ni ekue mbere no kuija ariku na ndi gatwina nganja na mtoro ande antu au no mwanka tutegere bwana na ndi tukarato kwendetwa twinza na kinya 2027 tukaugo amoni ani mama safi kama oku Kailemia na thithetie karikara kiao na kuyukia kana kamwe karaka umete njete uchiomba na kuaka watambaru na njera yo karira bisi untu buringithetie ntu bagikundi kebo nene ngakajokia na unbitanguge na scholarship mbona ndanekera mtu mbasiri ngiri 5 kwa ngiri 10 kainya 30 rimwe utuwe amutethia untu bukuwa ndio tweta public participation ndio kuyukia mwana bwingo bwa mbere jokia ente kajokia wa sonko kao ndomithie na bate na thina nuntu gukambithira obisi ndomba kumenya no ukatwo unde na 700 yene ama gafu ekora mwana tu ewe ni thera na mwisho na ndenkajukiria wange mukurokwa na menyere orankari au na ntetha iria muno na kurira fisi ana babo barabara meri na ikiate mjogo nteko jokeria mami nyari mos 10 kawari anjokio bete na inya nyomba muthomithie no ntu wokeja kurimia na wi na inya mweshimiwa kauga kana kau au mbira kinyao oaja tugagekira ki scholarship kenda kathoma na kathiria na kuigoro kono ria chamania athithia buria na igwa ni thithia uria kia butagwirirwo ntubu ikuthio ntu bata muno kana kau tuyukiria twacumiritie muno na ugachangira jojo ningwetika mantu ageta bwega kiripotera Meru TV kuma Ruiriro rera bore mbeta wa mwende walaibuni Igwe sana mwende walaibuni na ndani gishuru kuma Kithongo na akathite bunene witi na mbere bukuoneka kaunti ya Meru rungura thirikari ya gavana Mutumanto ithinge mno rutere rwambe umbithi na kinya rwangine rwogima bwa mwiri mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na utariria Nkiluki Daniel Kithongo na tamburukitie ugambi aria augite jaria jombite kwithirwa jagita na mbere nkurukini akathite wejani bwa mbeu iria irombeire kwithirwa kijanwa na akiuga nandi ona irio ni bimerete na antu batirigwa ni impara tibu wake na ugite ni ariritie ona kinya mantu ja basari aria aritie mantu ja maingi rito mbita wandan kuma Githongo bwa mbere ndia mbere ma kwamba ochokeria gavana wetu Mutumankatho nuntu bwa mantu jaria nkuona ka jaria Mumiru akuona gavana wetu Mumiru echumia kuthithia aja kathetune Kameru uma ibwega sana your excellency Mumiru na gwiritwe bwa mbere ampambiririe na mantu jamwe jaria nkuigwa jakiaririrwo na aja mashinani ki opposition bara bangi kana
wapinzani bara bangi para batendete be ando be maendeleo para bakorwa bakiuga eti ngavana Mutuma na reberie mbasari kiri county government. Wambere ndenda kuga ngavana Mutuma wetu a excellency utembasari wengo wa personally eberia kire kirio isheria era akorokirwo kuma kiri national government kwa tuika kiri county chonde kuma Mombasa kueta constituency yani Kenya yonde kwa tuika mbechi chonde sigachoka kithetine kimwe national government ko uti county nyemwe kwithirwa kethirwa yeja na ambasari na nandiki muntu ure omba gwita na manto jaja mashinani akiaireiria mwananchi emwira ingavana uraitire ndia kuitana mwananchi ure windere ure utikwerewa mwire ti ngavana witite ambasari ukethiri wendibwa ngavana Mutuma komba kwithirwo ngerete ambasari zore arongerere mbesa cia ndawa ona kiri mantu jandawa Dani nombite kwithirwo akiariria nomba kwithirwo agicokia nkatho cia mwanya aria augite ati igitene riri gavana arita akiongaira mbeca cia ndawa kuongera cia kinya milioni 600 na mbere iratura ki gavana bara bonde batwire kurinjira milioni 200 milioni 100 lakini ki ugo gutonyetene ki your excellency last week gwa fragu ndawa siankurukie milioni 60 this week narua ko fragwa ingi siankurukie milioni 50 na twethire biume biere bithatu bina bitano ingi fragwe twikarakara ingi fragwe so gwikuonekana na ikuonania buthongi wina wendo na nkoroneku uri na wiru wa kwenda utethia mukari uria urorera wakagure kou kagure kuthira na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndithene ya Central Imenti Meru TV. Na riboti ya MC Mwitonga netukira katanta kirente cia Meru TV utuko ithira wina utuko bothongi onibita wa Terimbabu na monanile wa mathithio ni Paul Ngojiri.